dobrodošli ljudi u još jedan novi video, u još jedan novi vlog. Unapred se izvinjavam ako budemo malo dužili, ali gledam, pošto ste svi tražili znači, neki vlog na imanju, kako radim sa Ćaletom. Znači, trenutno je pri kraju rezidba kajsija. Kasnije ćemo u toku videa ubacivati slike da vam pokažem zašto je bitno znači, da se kajsija reže. Evo kao što vidite, znači, ovdje je i neka grana, vidite koliko je debela pa je orezana. A slike će vam naravno reći, naravno da bi vam pokazao cijelu priču, razlog rezanja voća je kako se zove, kvalitet kajsije, izgled, boja, kvalitet samog voća i tako dalje. Kao što vidite, znači one su sve ovdje orezane gore vrhovi. Ostala su ova dva reda ovdje, evo vidite gore. Znači koja nisu i one se režu kad je nešto niže ovim rezaćim makazama. U pitanju je švajcarska marka, ako se ne varam, jeste da. Pelko 31 oko 60 eura su i imamo falketove italijanske koje su za lagane aluminijumske su i naravno da se dohvati nešto više gore. Što se tiče marke ovih makaza i sve ostalo, to nije toliko bitno ljudima, ali bitno da budu kvalitetne da bi mogli što duže da radite. Naravno imamo i elektronske koje znači rade putem baterije i tako dalje, mi sada nismo ponovno da koristimo, ali evo, kamerman snima kompletne redove kao što vidite. Kasnije ćemo ubaciti... A kamerman je tata. Tako je. Inače Ćale profesionalno reže. Nekad smo plaćali rezače i sada neki put kad ne možemo zbog obaveza da stignemo platimo, ali samo određene ljude koji stvarno profi rade ove stvari. Prostog razloga, jer kada smo se uvodili u posao nekada, pričamo o periodu kad sam ja bio klinac i kada su ovdje postojale nekada breskve i kada je postojalo nešto drugo, kruška ili već šta god, drugi su rezali i taj kvalitet nikad nije bio na nekom baš nivou. Kako je Ćale uzeo u svoje ruke i mene naučio, ja ove godine nešto slabije imam vremena to da radim sa njim, prostog razloga jer radim, posao mi previše oduzme vremena, naravno došao je tu i YouTube i svašta nešto, tako da eto, da znate, to je naravno jedini razlog. Naočare su malo estetika, sunce, zajebancija, ovo ono, znaš. Mislim, naočare u kajsijaru dok režemo, to nema nigde. Obično pustimo neku muzikicu, naravno u životeka je tu koja piči, zajedno sa streamova i u principu to je to. Ćale inače kao što sam rekao je profesionalno reže jer voli sam da oreže, voli sam da iskalemi. Kalemljene već imate na kanalu kao video. Ovo inače naravno naša njiva, verovatno ste možda i prepoznali da sam ja već nešto slično snimao. Do gore imamo jednu šumu koja pregrađuje, kasnije ću pustiti dron pa da vidite. Znači te kadrove, ovo će naravno da se skupi, kasnije ćemo uzeti radnika koji će da skupi naravno ovo granje na neku gomilu, tamo to popalimo, eventualno ono što je deblje okrešemo, to služi za smederevac, da kuvamo slatko, džem, pošto imamo letnju kuvinu za te stvari i u principu to je to. Nije nešto preterano vrućina, pravo je generalno vreme za imanje, kao što vidite malo je vlage, prostog razloga jer je jutros padala kiša, ali eto, pravo s posla smo dojurili ovdje malo da isprznimo mozak. Evo kameraman je snimi onaj deo gdje je oblak, mnogo lepo izgleda. Tako da neki put dođemo ovdje i da resetujemo mozak od ljudi, od priče, od istih faca. Vidi kako sam preskočio ovu jednu iz ovoj sekcije gore je. Pogledaj je. Gdje su mi oči bile je. Samo ovdje iznad moram da je uhvatim. Da li ja lepo vidim, ne mogu odavde, čekaj. Eto, odlično, bravo majstre. Hvala. Kao što vidite, sve je poenta priče. Poenta je da ove, ajde da kažemo, grane, da se izrazim prosto da bi ljudi razumeli, gledamo da sve idu sa spolja. Sa spoljne strane, da unutra sredina bude prazna, da bi sunčeva svetlost dopirala znači, do svakog dela ploda i da bi ga obojila kako treba. Također izbacujemo unutrašnje grane da ne bi smetalo i snižavamo visinu kajsije, jer kad sutra kada naravno do godine, pošto ove godine je završeno i kada dođe do roda i praktično jednom rukom kao što vidite mogu da dohvatim rod, malo se još i grane saviju zbog tereta, tako da to je to. Ništa, idemo mi dole ka kolima, pošto smo već neke delove priveli kraju
puštamo dron da vidite još jednom iz vazduha kompletnu priču, pa ćemo na kraju da se vidimo da dodamo slike. Te slike su jako bitne, gdje ću vam ubaciti i tekst zašto je bitno da orežete kajsiju. Čale će vam u još jednom delu kadra objasniti detaljno rezanje, da uključimo i kamermana u cijelu priču, jer ga dosta ljudi traže. Još malo pa će mi preotmi posao, živo mi lepa. Tako da ljudi, to je to. Lupite like, subscribeujte se na kanal, pa se vidimo za koju sekundu. Pa da vam pokažem i ovaj deo parcele gdje sam skidao maksimalno da mogu da dohvatim. Vidite štetu grana, nikad nemojte da vas je žao zašto se seku grane. Grane se seku iz razloga da bi dobili kvaliteta. Ako vi ostavite sve grane na kajsima, tu kvaliteta nema. Apropo tog kvaliteta, pogledat ćete i vidjet ćete kakav je kvalitet izbacila ova drveta ove godine. Znači imamo to fotografisano i snimljeno. Vidite koje grane se tu skidaju. To treba sve skinuti, opet kažem, sve na uštrb kvaliteta. Dobit ćete manje, nećete dobiti kvantitet, ali ćete zato dobiti kvalitet. I kad se to matematički pomnoži, kvalitet i kvantitet, vama to dođe bukvalno isto. Pretpostavljam da vidite koliko sam ja tu grana posekao i mene nikad ni u jednom trenutku nije bilo žao. Zašto? Zato što znam da će svako ovo drvo dati izuzetno veliki i dobar kvalitet. Toliko za sada.
I evo, vrati smo dron na svoje mesto da on sleti, malo smo ga provozali, malo smo pogledali gde smo, šta smo, kako smo. Opa mi će ovo. Evo ga sleteo. Eto ljudi, vidjeli ste znači moderni poljoprivrednik šta radi. To imate već takav video na kanalu. Još jedna mala napomena kad smo već kod drona, znači kada završite snimanje morate udariti stop kako bi se video završio. Inače će biti uncorrupted video, neće ga biti. To je to, idemo dalje znači na scenu gdje Ćale detaljno radi tutorial kako, zašto, na koji način, koja grana treba da se skine, koja ne treba, pa se vidimo za sekundu. E pa ovako ljudi, kajsija se reže od polovine avgusta do polovine septembra. Zašto se kajsija reže? Kajsija se reže da bi dobili kvalitetnije plodove, krupnije plodove, što je normalno. I odmah posle toga mora da se oprska bakarnim preparatima. Na jednom primjeru ću vam pokazati šta je rodni, a šta je listni pupuljak. Kameraman je odjela malo bliže. Recimo, ovaj pupuljak uopšte nije rodan, ovo je listni pupuljak. Takvi pupuljci, takve grane se odstranjuju jer na njih nema roda. Rodni je ovo je rodno, ovo je rod, to je rod, ovo je rod, sve je ovo rod, a ovo pogledajte sad što ću iseći, to nema blage veze sa rodom. Evo, znači ovo sečem, to nije rod, to nije rod, znači ovo jeste rod, ali ću malo prekratiti da ne bude biljka mnogo visoka. Evo, ovo gore ništa nije rod. Znači, to samo crpi biljku, ništa više. Znači, svi ovi, tačno se po boji poznaje šta je rodni pupuljak, šta nije rodni pupuljak. Znači, treba ove takozvane vodopije odstranjivati, a rodne pupuljke ostavljati. Ja ovo hoću... Sad kameraman, jedno pitanje, samo da još ljudima... na nivo berbe, izvoli. Samo da kažemo kako da prepoznaju rodni pupuljak, šta je vodilja, a da vide... Rodni pupuljak se vidi po boji. Evo, ovo je rodni pupuljak, tačno se vidite, to je rodno. A lisno je ovo ovdje. Da, drugačije boje... Ovo je lisni, znači ovo nije rod. Ovo vam nije rod, kao što vidite, znači drugačija je boja drveta, odnosno grane drveta. Dok, evo vidite i gore šta je, i ovaj gore treba da se ostrani. A ovo dole ne. Ukoliko hoćemo da postignemo visinu biljke, mi ćemo deo tog rodnog pupuljka ostaviti ovdje. Recimo ovdje da bude kraj visine biljke, ovo neće biti rodno. Ovo je lisno za ovu godinu, ali će ova grana iduće godine postati rodna. Znači kajsija 2 godine unapred priprema rod za berbu. To je toliko od mene, evo ja ću nastaviti kako treba rezati, znači sve to odbacivati, ako hoćete još i niže da spuštate biljku, normalno. Ovo je ovdje nam... Snimamo korisne videe za balove. Ma idi begaj, brevi. Ovdje imamo rodnu granu, ova listna nam nije potrebna da bi je za 2 godine pretvorili u rodnu. Mi ćemo nju da odbacimo, jer nema svrhe. Samo je razlika u boji, kao što vidite, razumete? Jedna boja... Evo vidite, gledajte, ovo ćemo sve da odbacimo. Opa. Nema svrhe da bude. Znači, tačno se po boji vide, ove što su, ajde da kažemo, svetlije grane, znači njih možete... Ovdje ćemo ovu kao unutrašnju da odbacimo i sa delom rodnog pupuljka, ali ovo što lisno nam nije potrebno. Evo ovdje, kao što vidite. Ovo nam nije potrebno. Znači, zašto izbacujemo? Kao što smo rekli, iznutra, sve ka s polja grane, zbog objašnjavanja sunca, bolje kvalitete i svega ostalog. U timelapsu ste vidjeli znači kako Ćale orezuje, normalno brže radi od mene svakako. Mi smo jedne godine baš kidali što se tiče rezanja, sada baš hvatamo i prelepe kadrove što se tiče sunca i svega, znači to stvarno deluje kako treba. Opet još jednom se izvinjavam na dužini videa, ali da bi vam sve pokazao i da bude vlog kakav treba, napravit ćemo ga da bude kako treba, evo vidite. Znači, bukvalno je snizite na tu neku visinu da možete rukom podići, da vam ne treba merdevin ili nešto i izbaciti nepotrebno. Ćale, samo molim te objasni zašto, u koje vreme, kada treba rezati najbolje? Idealno vreme za rezanje kajsije je od 15.
avgusta do 15. septembra, zato što tada vegetacija još radi. Po stajanju vegetacije, znači već od 15. septembra vegetacija staje, treba kad 70% opadne list oprskati bakarnim preparatima. Bilo koji preparat na bazi bakra, bakarni oksihlorid, bilo što ima 16 vrsta. Tako da bi zaštitili bukvalno ove rane koje smo sada isekli. To je sve u cilju dobro kvaliteta očuvanja biljke za dogodine. A da li vredi kasnije rezati? Može, ne. Kajsija se reže od 15. avgusta do 15. septembra ili u rano proleće pre kretanja vegetacije, znači tamo od recimo kraja, početka marta pa do mladenaca recimo. A posle 15. septembra nije preporučljivo, niti pre 15. avgusta iz jednog drugog razloga. Ja da sam sada ovo uradio recimo 1. jula, da sam ovo ovdje isekao, vegetacija je puna tada, mnogo radi. Ovdje bi izdiklo 4 sitnih grančica koje bi biljku odvlačili i na kvalitetu roda i na kvalitetu ploda. Mi svi smo za to da kvalitet ploda bude na prvom mjestu, količina nije bitna. Onaj koji ima kvalitet ploda, on će kroz smanjenu količinu dobiti na ceni, jer će naravno imati kvalitetno šta da proda, da ponudi na tržištu. Evo, što se tiče ovog drveta je bukvalno to. Evo ga, to bi bilo to, drvo bi bilo to. Evo, kompot. recimo, i ovo su nerodne, te sitne grančice o kojima ja pričam, znači, to se treba, trudimo da izbacimo i to. Ovo je nerodna grana, znači, i nju da izbacimo, i te sitne grančice. To bi bilo to, evo, to drvo tako treba da izgleda. Ovo ćemo završiti malo kasnije, sada smo vam pokazali. Čale nabijem podacima, nema zezanja. Idi begaj. Znači išao na sajam, išlo na ove skupove, znaš ako se to kaže, brate. Ajde ja tebe sad pa zatvori video pa idemo kući da jedemo nešto i da popijemo po jedno lano pivo. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, nas se ste uživali, znači samo kontent, kvalitetan i korisne videe radimo. To je ono što je najbitnije. Neću puno da dužim, vidjeli ste sve. Ako ste za još ovakvih sličnih vlogova, znači korisnih videa, neko me jučer u streamu pitao traktor, bit će pranje traktora, bit će podmazivanje traktora, bit će servis traktora, bit će sam test IMT-a 533 made by Jugoslavija. Ja mislim da bi njima bilo žao kad vidio ovolike grane koliko sam ja posekao na drvetu. Pa slažem se ja, ali to je ljudi sve zarad kvaliteta, jer vi ćete imati, na primjer, evo samo još ovu rečenicu da kažem, možete da imate, znači, iz ovih 3,5 hektara, znači, pod kajsijom izvučete nekoliko vagona, možda čak i nekoliko desetina vagona kajsija ako ne orežete i date po ceni od, ne znam, 25 dinara, ili da orežete, dobijete bolji kvalitet, naravno veće za to za drugu klijentelu i sa većom cenom. Ali dobro, suštinu ste se vidjeli, ovo je dobro i za one koji imaju vikendicu, baštu, bilo šta, znači jednostavno pauzirate video, vratite i sve vidite. To bi bilo to, ljudi, za ovaj vlog. Ako su uživali, lupite like, obavezno se subscribe-ujte na kanal, ajmo je dignemo su subscribere. Vidimo se u nekom narednom putu. Ćao!